ni kurumirira makinya meru maria matacukitio ni bodi iria iramataga urimi wa cai niyo KTDA wa gukorwo makiongerera bonathi ya macani o mweri. Arimi a kaunti ino ho ni moritio mathengerio bonathi na iria makoragwo makiheo ya o mweri na ikorwo igituo ya o mwaka, kuona ati ici cia o mweri ikoretwo igithira na ihenya itanagikinyaniria mabataro. Nao ni riboti tukiharirio ni mwandikiti Mubi wa Munyiri. Arimi a macani thiini wa kaunti ya Embu ni mahebiria makinya mero maria matacukitio ni bodi iria iramataga urimi wa macani ya KTDA kuongerera marihi ma macani na bonathi ya oro mweri. Makiugite marihi maya mero ni mekumateithiriria kurira kio kiao na njira ya kuongerera mbeca mihuko-ini na kuongerera maciaro ma macani. Tungetaka majani ya direct sale ikue, sababu wakati kuna majani ya direct sale kuna hizi premiums tunaziita za fair trade, na hizo premiums sina faidi mkulima kwa njia ya juu zaidi. Na kuria uguo ni mahoete KTDA mathengia bonathi na ithenya-ini riu mamatwe ya oro mwaka kuona mbeca ithiragira hare. Kwa hivyo ni mimi nikiuliza kama sijui ni namna gani tungifanya tujue kama wakati aniwa hiyo ni kimeti ya manjani chai ya kuvuna manjani ni namna gani tungifanya tuseme hiyo mambo ya kuvuna manjani inawekwa average. Arimi aya ni magathiririe muikariri gite mweru niwe Enos Jero kumuria acerere wero thogora wa bataraitha na makaho thogora wa bataraitha ya ciringi ngiri imwe mageire na kuria muikariri gite uyu aruta wira na wigirereki na ndakaungumie kigina kia macani na uria gukoretwo hau kabere. Enos Jero ni mkulima ambaye tunamjua vizuri na anajua ukulima wa majani sababu. Tunashukuru serikali kwa kufanya subsidy ya fertilizer, lakini sisi kama wakulima wa majani chai, hata Enos mwenyewe chairman anajua tunjawahi kununua fertilizer ya majani chai 3,500. So tunaomba aangalie hiyo bei, arundishe mahali tulikuwa 1,460. Mwenine wake bodi ya KTDA tariki 22 mweri uyu ni ambiriirie mihango ya kuongerera marihi bonathi oro mweri na ciringi 5. Nduine ha Muthingi TV titawa Mubi wa